abaheereza ba mukama bahumwire emirimo yawe mu buheereza bw'amakanisa ag'omubureberezi ankore eriizooba bakwasibwa akasimbo kaabo okurwa omureberezi wa ankore. Abatari ordained bono bakwata gratuity yabo baheza. Abatari ordained konka kana bali ordained bakwata gratuity yabo eyiba abikire konka kana omureberezi agaraka batereho buriyo bwo kubanusashuka akasente kabo kwezi mukumizamu. abaheereza aba bayoreka ebizibu ebibarabiremu gukonka habwo kwesiga mukama owabatorine bahika aha kuhendera batiini ibanja n'abakristaayo. unashobora naho kubuzi kandi watarabuziwe utarawutingist ubulisa watabuka sawa diko lyanye tangira tiro to munyakashari ngeno hati nakumsi ningirubuzu akana itinde munyakashari kandi tukusima ukuturenyereje kabana bawe twino kukuturyaha abishimwe barugamba uturebereje no mushobizi twatu kumusereza okuteekateeka muntu oworyo noyebembera ebyetengo bye okushasha kwe n'ekirungi kukiteekateeka aho kuba emirundi mingi kwotarakukire kukiteekateeka empiihezi nizinura nambwenu itwe kutukutunga nk'omu Christmas obundi Christmas ndiyo orikubaasa kutunga esente ziriireyo hati nokwata amezi nk'ashatu omu advance uzibashashure emishara yabo. Biishopu yasiima enteekateeka ezizatirweho enkiiko z'obureberezi okugumana zikwatiraho abantu abarikuba bahumwire arikuhayangu pension scheme building kwerabe yahwire neza kwongera aha ntaasya erayongere aha mushahara gw'abarikuba bahumwire. Kurya 2020 sinodi y'obureberezi kahinguza ngo abahure bitu n'abakozi bona bigurweho NSSF batandike ko obureberezi bubatereyo ebicweki 10 by'omushahara gwabo kandi nabo betereyo pasenti 5 y'omushahara gwabo. Ebyabakorire kushomesa abana banyu kubaheereza fees kujwaraje kwombeka amaju ebi byona murebera omukono gwa mukama ekyo nakyo ntikisimira mukama munonga kandi nimwe mwebare kusiima. Omugandi Bishop w'obureberezi bwa West Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni arabwira abikiriza omu diocese ya West Ankole okurekera aho omuze gwo kuteeza ensibo abaheereza ba mukama barikubakema. Ebyona Bishop Twinomujuni abigambirizo baryanyuma abazyo obwabiragire okwiguraho oburisa busya obwa St Andrews rwatwire omuri Bushenyi. Nambura abandi abashenje mwabashenda wanotayira omuherezo omukazi ngo wakushabire uyije kushabira urakukigurwa ugende uricyo kuzotiyeshabira utiyeshabira nga bambari omubashabira omukanisa abarije kushaba obashabire kai bacyo ko kuyato atishano shabira omuntu bukiro tashabira Ekanisa ya St Andrews Church rwatwire ekahinguzibwa okutunga oburisa omwaka gw'2022 kandi okurugobwe abikiriza batwire nubete bekanisa okwisizo baryanyuma abazyo obubashikire aha businguzi. Omureberezi wetu tukusemera omushenga gw'omwaka ogwatuzendikira kandi ogw'oburisa busya munonga bwa St Andrews rwatwire parish kandi ekirikusingaho kunyemeka nkomuresa wo kubanza yebare kuntombi byafayo bya St Andrews rwatwire abo kutkunda karwatwire akuba rwatwire okakaha watkunda wakireba wakitayira watugambe cyo watugambire cyarabamu waje utumutandike twatandika abakazi twe tukunda kuteka twenka konka ko gumano gashaba amahega bingi nyomwe ntinkateka oganyenka tinkatungaga amahega kandi nasemya akashatu nagumombushuye konka kuba kugakwereza kukuwagamba nikimanisa cyangu abuka no waza kutembura kuhinga ntoke kukombeka ebiyungu mbwenu nacyo kiri mu challenges but above all ntibakimanisa ngo wakura. Amarisa 3 nugo gahinguziwe omwaka gw'2022 kandi abiri aharyaga gamazire okutongozebwa. Nde Michael Twakire na Abraham Muganzi abwa TV West.